intambara zitugiraho ingaruka twese. Kuva intambara ya kabiri y'isi yose yabaho, hirya no hino ku isi habaye intambara nyinshi, ku buryo umuntu umwe kuri 4 mu batuye isi aba mu duce twibasiwe n'izo ntambara. Byavuzwe na Amina J. Muhammad ukora mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ku itariki 26 Mutarama 2023. No mu bice ubu birimo amahoro, intambara n'urugomo bishobora kuba akanya kariko kose. Ndetse niyo abantu baba bari kure cyane yahabera intambara, iyo intambara ibaye inabagiraho ingaruka. Nanone iyo irangiye ingaruka zayo zishobora kumara igihe kirekire cyane. Reka turebe mu ngero zibigaragaza. Ibura ry'ibiribwa, kuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ribivuga. Intambara zigira uruhare runini mu gutuma ibiribwa bigabanuka ku isi. Abantu bagera kuri 70% bafite inzara hirya no hino ku isi, kandi abo bantu nababa mu duce koko twibasiwe n'izo ntambara n'urugomo. Uburwayi n'ihungabana, iyo abantu batekereza ko intambara iri hafi kuba mu gace k'iwabo barahangayika cyane. Abantu baba mu duce turimo intambara bashobora gukomereka kandi bakagira ibibazo by'ihungabana. Ikibabaje ni uko akenshi batabona n'uburyo bwo kujya kwivuza, kuvanwa mu byabo. Hari raporo y'ishami y'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yavuze ko kugera mu kwezi kwa 9 2023 abantu barenga miliyoni 114 bo hirya no hino ku isi bavanwe mu byabo. Ibyo ahanini byatewe n'intambara n'urugomo. Ibibazo by'ubukungu, akenshi intambara ishobora gutuma ubukungu buhungabana maze ibicuruzwa bigahenda. Abantu bashobora guhura n'ibibazo bitewe n'uko ubutegetsi bukoresha amafaranga menshi mu birebana n'iby'igisirikare kuruta ayo gukoresha mu buvuzi no mu burezi. Nanone iyi ntambara irangiye, gusana ibyangirijwe nayo biba bisaba gukoreshwa amafaranga menshi cyane. Kwangirika kw'ikirere, kwangirizwa kw'ibidukikije, abantu bahura n'ibibazo iyo umutungo kamere wari ubabeshejeho wangirijwe. Kwanduza amazi no kwangiriza ikirere, guhumanya ikirere n'ubutaka bishobora guteza indwara zitandukanye. Kandi niyo intambara irangiye, abantu baba bashobora gukomeretswa cyangwa kwicwa n'ibisasu byasigaye. Tuvugishije ukuri, intambara irasenya kandi itwara amafaranga menshi. Icyo ubuhanuzi bwa Bibiliya bwari bwaravuze ku bihereye intambara, ubuhanuzi bwa Bibiliya bwavugaga ko intambara n'urugomo ari bimwe mu byari kugaragaza yuko isi iri mu mperuka. Kristo yavuze ati, Matayo 24:3, Yesu Kristo yavuze ati, muzumva iby'intambara n'inkuru z'ibivuga intambara. Igihugu kizatera ikindi n'ubwami buzatera ubundi. Matayo 24:6 haravuga uti, nimwumva iby'intambara n'akaduruvayo ntibizabatera ubwoba. Luka 24:9, ijambo ryo mu rurimi rwa Bibiliya ryahinduwemo akaduruvayo. Rishobora gusobanura imvururu, imyigaragambyo, cyangwa kurwanya ubuyobozi buriho n'ubwigomeke. Sawa, mwari hamwe na King Boy nk'uko bisanzwe. Mureke turikomereza n'igice cya kabiri
mbibutsa yuko mwizi minsi dusigaye dukorera muri Kongo mu Rubaya kuri The Victory Entertainment. Urubuga rwacu YouTube channel yacu ni Dakika Films. Nkuko bisanzwe, ciao ciao.